Alhamon ni Mami R. Ito siya nalata, guys. Hamonado ni Mami R. Sarap. Simple lang, guys. Ibutan mo lang ako siya og lamas, paminta, ahos, bombay, at saka tomato sauce. Tapos gitimplahan nga latan. So guys, hamonado ni Mami R. It's ready to eat. Hamonado ni Mami R with Saging Saba. Ito guys.